Так, нешта я не бачу. А, вось яно з'явілася. Прывітанне. Прывітанне, мае шаноўныя гледачы. Сёння я вас буду, так бы мовіць, весяліць сваёй гульнёй на прайм-танках. Ну, на тых танках, якія што-небудзь могуць зарабіць у гэтым рандоме жудасным. Вось, адзінае, як заўсёды, мы пачнем з таго, што будзем шукаць свой стрым у наладах. Добра, што ён з'явіўся, добра, што гук ёсць, добра, што ён з'явіўся. Выдатна. Зараз мы трошкі яшчэ зменім у наладах нашых. Так, каб можна было нармалёва гуляць, нікому не перашкаджаць увесь гэта застаўшыся час. І не звяртаць свае ўвагі ад стрыму. Так, адвяртаць свае ўвагі ад стрыму. Сюды хадзі, налады такія, гэта так, гэта беларуская мова, канешне, на што нам ангельская, нам не патрэбна ангельская. А вось і астатняе так. Супер. Як заўсёды зняць птушку. І паехалі. Паехалі неадкладна у бой. І, шчыра кажучы, мы паедзем. Давайте на Т-103. Няхай так будзе. Чаму на Т-103? Ён мае даволі нізкі... Ой, прабачце, я зусім скінуць гэта я забыў. О, уже не забыў. Уже ўсё памятаю. Дык вось, чаму 103? Бо ён медленны. Ён пазіцыйны танк, даволі складана на ім нешта зрабіць не так, таму што не паспееш наўпрост. Пры гэтым прабіццё даволі высокае і да ўсяго ж ён трошкі прыносіць срэбра. Хацеў бы сказаць галды, але не, зусім не. Вось, срэбра прыносіць не так шмат, усё ж такі асноўная наша сёння задача зарабіць грошыкаў як мага больш. Мы пачалі, калі не памыляюся, з 2 900 000. 990, там нешта такое было. Дзявяткі. О, дзявяткі, гэта кепска. Яны мне вежу прабіваюць, калі што. А гэта азначае, што прыйдзецца недзе хавацца. Шчыра кажучы, я туды не хачу ехаць. Бляха-муха. Не, мы паехалі да Цяжыкова. Бляха, я не разумею, што я там могу зрабіць насамрэч. Супраць вось такіх асабліва фазы, у якіх і куты ёсць вертыкальныя. Вось, ўжо засвяцілі. А чаму? Таму што наша Елсі паехала невядома куды. Вось тут за камянем хіба што пастаяць. Т-54 таксама подціскаецца. А дзе? Я нешта не разумею, хто тут мяне свеціць. Наша елка уже здохла, бля, ну як так? Але що дурная елка нам попалася. Ну так, это отсюда меня светил некто. По воде идем. Тортилья. Вось гэта лаг быў, калі што. Вось гэта быў лаг. А вось гэта я не разумею, я павінен быў яго прабіваць. Ну, выходзь, пакажыся. Наша, калі што, гарод перамагаюць, гэта вельмі добра. На табе па галаве.
Кто б мог подумать. Ладно. Ну, треба ехать на гору, коли уже наши отбили яе, то оттуль треба буде уже и атаковать их. Усіх накидывать. Тем больше, что вот это говно там поднимается, там никого нема. Вот мы замем. Не выходить. Это было ризиковано, але меня тут не чекали, коли что. Там так можно было зробить. Но в этом я был упевнен. Так, прога. У нас осталась только прога. Кобра там ее разбере, коли что. Я его не свечу, а он меня там. Ой, да не уже я трохи. Вай, хлопче, что ты робишь? О, блядь, 1100. Заживіть тільки, коли ласочка. Заживіть, хлопці, треба як-ніхто й тут святіло. Ну, вже в свою чергу тоді накидаємо трошки по барабанах, по головах дурних. Тут тільки мені не подобається, що они отсюда могут откидать вельми легко. Потому что никто там не стоит в этих музах у наших лесах, так бы мовить, ось бачите. А тому мы много шансов маем, кабы трымаць по этой голове своей. Ага, вось шарпацюр з'явіўся. І, магчыма, гэта ён мяне свяціў. Ай-яй-яй. Спыніўся як яны, а? У міліметрыкі. Как тебе? Кобра глядит. Я так и думал. Так и думал, что кобра будет стоять там зараз. Угу. Так, тут меня кобра, коли что, простроились. Тут так само это не вариант. Путов не хапаем. Так, ну поворачивайся худенько. Рельеф. И все приходится далее и далее отъезжать. Уже хутка нават яны будуць па-за зонай гэтай адмалёўкі. Конь. Чакай, у іх шах-фуцюр. Гэта нават 2 шах-фуцюры. Гэта дае ім магчымасць аб'ехаць. Объехать вот сюда, вернуться на базу вот так и коня подловить. Чекай, один я там едет. Что его так кепска тут башня. Ого. Усё низом. Минус 2 одразу. Будем выходить тут. Ось как кобра помилилася, да вийшли з гэтага лесу. А мы бы я одразу так, хопля, ходи сюда. Наказали б на 400 борт.
Покажися. Покажися. 3, 2, 1. Давай. Прожето поднимается. Ах. Так, добре. Ковра мені повинно вже контролювати буде. Добре. Вже 2 стріли. Ай-яй-яй, помилка. Прожето супер просто. Выражаю благодарность. А тут треба і нам так само, але... Я, коли що, шотне для этой кобри, коли він мене проб'є. Шар футюр там, а кобра тут. Ви мене так не побачите, сподіваюся. А я, коли що, його зауважу. Сбили с коня. От куль. Наши все. Паза, паскуда. Ой-ой-ой-ой, хіба што яно добра ж полетело, а чаму не трапіла? Як зараз гэта было кепска. Я яго так спаймаў на гэтай памылцы, а ён паехаў сабе. Собака. Перакінуцца. Потому что голдой будет лепш. Ну давай мы удвоих, я сподіваюся, його барабана не хопиться на нас двоих. Бо ён уже може бути і тут. Сука, блядь, дай мишку! Ебаная гульня. Откуль он кидал? Ён отсюль кидал, алло, блядь. Долбоёбы. Хто там казав, што ён у гэтым куце? Сука, дурні. А гэты што? Гэты вылетел. Сумуе стаіць. Ну что, трошки давайте похвалюемся, ага. Ай, просрано. На жаль. На жаль. База усіх подвела. Так, ну переходим до наших фармеров. Асноўны фарм у нас будзе адбывацца, калі што, гэта на ELC-90. Як Тигр, ці як Пантера 8.8. Гэта зусім не тое, конечно, што б мне хацелася, але трэба акуратна праз гэтыя плоты праехаць усе, каб стаць у пазіцыю і адкідаць, даць магчымасць адкідаць. Так, добре. Проехали все.
Зараз можна буде посвятити трошки. На жаль, усім гэта было не цікава. Так, 50 это... Боже, ну хто у нас на гэты фланг поехал? Вы поглядите только, а? 2 танки. Ну, 1,5. Добро. 1,5 танки, а не 2. Ай-яй-яй-яй. Поехали, будем там светить. Центура там з Елкой трохи поспрачаўся, як і належыць. Елка трохи атрымала. Добрая ПТ-ха, глядзі на яе. ПТ-САУ, о, Б-25, Б-шат, так само ПТ-САУ. Валерий, я навіть не ведаў. Вітаю, Аніта, вітаю. Тебе там зима, ось ти зараз у снег. Ага. Калі б гэтак працавала яшчэ. Не. Што, не чакаў? Супер просто. Зараз мы отсветимся. Трохи шороху наведем. Ось отсюда. А? Сподіваюся, що ніхто не здогадається. Так, там яшчэ хтосьці быў. КПЗ-50. Ось яго я бачу. Дзе другі? Алло, ну что это такое? Ах ты, ёб твою налево, мать, как вас всех черти драли. А асабліва вось того, который стоит там, бляха-муха. Вось гэты вось, ПТ. Ага, прикрываешь ты. В очи разляпи, паскуда. А, приехал вовремя, бля. Молодчина, просто супер. Помощник, блин. Блин, тупорылый. Там их не двое, там их трое. Чарэтер так само яшчэ стаіць у глазах. А, не, Чарэтер ад'ехаў на базу. На рэсп. Ты ж не там вошкаецца, што яго не бачна. Няўжо? Не, ён тут стаіць. Батшат поехал здыхаць. Мне падаецца, тут просто няма іншых опцыяў.
Сколь тебя били? Стой, 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 не шевелись. Раз. Два. 13-7. И все. И бой скончился. Тут, на жаль, проиграли. Добре. Будем далее гулять на Ялце. Яна больше фарму дає за тесту кри. Тому основний танк. Так, у нас 2 мільйони 760. О, 2 мільйони 760. Чомусь я лишив 2900. Але це не так. Пойду вареники робити з вишні. Почастуюся. Конечно, не буду частуватися. А де ти вишню набула? Ці ти маєш на увазі черешню? Так, а мы поедем вниз тем часом. Станем в музей. О, мы можем доехать к базы. Вишня. Ну тогда это будет смачнейшее за черешню. Ага, там ЛТГ поехал, добре. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Помоги! Допоможи, Пантера! Дякую. Пантера мой сябр. И она мне допомогла. Кто там тебе діобє? Ось гэтый хлопчук. Боже, я гуляю як естетику. О, холера бери, погляди, що вони роблять. Які усі докладні, ти погляди, а? Добре. Справжня вишня, 12 злотих за кілограм. Але навіть гэта дешевейше, таннейше за черешню атрымліваецца. Так, як ты, тигр, як тигр. Поедем зеленку ховать, прикрывать. То бок у правый бок.
Е25. ФСВ поехал. Нам тут працы хопить на троих не подается. Давай, 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 шевелися. Е25 повинна висвітити всіх і уся. А ми повинні її прикрити. О. Не. Тобі по шапці твоєї. І другий раз на. Давай, ФСВ, доедай. Молодчина. Ой, ну на что ты так? Ну, там другая арта трапила. Бо сплэша не башня была. Не. Я занадто далеко от их. Слухайте, а мне подається, треба підтиснути. Підтиснути город ось по этой частці поїсти. Потому что эти хлопці, ну, конечно, нормальово там идуть. Але тут солоденький, бачите, ось это ось. Лапшок. Мы его можем напихать нормальово в бок. Хо-хо-хо. Некий крокодиль уже робить это. Угу, видите, кто тут стоит. Вот этого хлопца повинны доедать все ж таки. Ох, это ж гусь. Это ж гусь. А что ты за человек таки, а? Эй, ну, что там уже, где пришел этот набой? Что его не зачепило? О, нормально. Трохи за свету капнуло. Так. Ось ці хлопці занадто зжалися. І нам просто віддають позиції. Ой-ой-ой, ну як так? Ну ти ж повинна трапляти, це же ПТ. Так. Ну і все, пошня арта тільки зосталась у їх. І що вони зовсім незграбно згуляли. Вельми дивно. Пам, готовы. Говняк забил говняка. Так, кольки де гэта принесло мне? 84 тысячи. Не благо. Пошли далее. Потом поглядим, что там по выниках будет. На конце стрима у Яхтігра, у ELC ті там максимум 103, але так, опціонально.
О, гэта добрая мапа, але не для гэтага танка. Прыйдзецца просто стаять, слухайце. Трымаць левую палову. Я нават не змагу даехаць вось да гэтага будынка. Бо там лепш стаять, чым тут. Бо тут дефолтная позиция, тут прикидывают блайндами. Ой, карацей. Слухайте, а мы супер с восьмерки. Я нечто не поглядел. Я поглядел, что я внизе спису. Не поглядел, что мы в топе. А ну, поехали на гору. Разом с тяжами. Один я только я марудный, конечно, медленный. Але. Так, Келси там у дефолтом внизу застрагла. И Бурасика высветили. О, мне благо наши там сгуляли. И рассветили просто усіх. На раз-два. Ось была б хуткость у меня, як у прожета 46-го. Я был бы имбою. Докладно. Із шости. Там із шости. Ну, коли що, голдою будемо шити його. Нема сумніву. Калібан нам не страшно, ну, не надто моцно уже страшно, так, кто там еще, чекай, пожалуйста, за... Там два, Крайслер и Тайп, 59, но ни то, ни другие. Один а только Крайслеры, конечно, моцно, у его брони довольно шмат, то можно было бы, конечно, закаточить, тримать его с моим ДПМом на каточку и разбирать, как бы борт его никто разбирал. Ну, добре, прожати помилився, амаль усю ХП зробив. Так, ще один там полез. Лор 40 тонн. На першу лінію лора 40 тонн. Уявляєте собі? На першу лінію полезла. Капець. Мінус лора. Калібан. Ти тут часом не гэта? Ой, я тобі БК виніс, так? И другие раз когось ты там пошкодил. Опс, минус. А ты что тут робишь? Ис. Вот это помылка. На Исе так нельзя гулять. Бачите, это просто его сверху вниз пробивают. И все, гамон. И гамон. И он ничего не может зробить. Потому что он просто усю свою броню просрал. Да ёб твою мать, что же это за такое? Бачили, як йому шанцевало? Не, конечно, я еще стрелял, як холера нейка. Так, мы только поднялись на гору, а у нас уже прорвали інший фланг. Угу. Вай, там лора, яшчэ что там, пробачьте за ім прожето 45 ворожа. Так. Борщик там так само у них есть. Тут собі зараз гніздовище зробимо. Угу. Кабу лево и право стрелять, один и только я до базы не дотягиваюсь, а там придется ехать, коли что. Так, хлопцы, давайте некий свет, ці что? Ой, нечто наши усе у нас поехали, а никто их не сейвит. И в лес никто не поехал з их и так далее. Так.
БЗ поехал, добро. Коли что, мы спустимся, тут с балкона этого будем кидать. Так, БЗ уже засвятился. И все, никого вы не подняла. Ну, добре, гэтую ситуацию не назовешь. А ніяк. Поехали сюдою. Поехали сюдою. Треба занять балкон наш дефолтный. Угу. Елка подтиснула уже в этот балкон, на жаль. Лик 6-8. Не на нашу користь. Тут прожито дерево кинуло, так? Треба трошки тут заховатися, а для тих, хто справа буде. А вось гэта было вельмі добра. Нават калі я зараз атрымаю по пысе сваёй наглай. А я не атрымаў, добра. Гэта атрымалася просто неверагоднае нешта. Чакай. Добра, его заўважылі, его знеслі. Туды ў музы табе, на. Каб не мог там слухаць, як ляціць. Як ляцела толькі што. Вы бачылі, куды цэліў, туды і ляцела. Ну вось зараз ужо ўсё. Давай, с ракурса свой подстал. Не, он от меня аккурат таки ховается и все на этом. Так, хлопцы. Ну, вы хіба что там стоите у дефолтных назад, правильно? Поза каменями. Ага, так и есть, так и есть, так и есть. Ой, ногу взломал. Эй, нажать другий раз не взломал. А тут нема. А бачите, як тут яшчэ дрэва паваленае, то бок там яшчэ нехта будзе. Так, ён паехаў за камень, добра. Вось другі. Вітаю, Вэрва, вітаю цябе. Добра, што далучыўся, там няма нікога, чакай. Зараз выцалім тут усіх паскудаў гэтых знойдзем. Ага, вось тут хіба што трапіў. Надзейна стаіць, на 700 толькі атрымаў. Ці гэта як панзер? Я не разбіраюся ў гэтых вашых тонкасцях, так бы мовіць. Гэта ў нас як Тигр 8-8. Типу эксперыментальную свой час танк, наколькі я памятаю, з нейкай гарматай ад Пантэры. Вось, таму што тая самая Пантера другая хіба што ставіць сабе гэтую... Ну, гэта не маецца на ўвазе, што яна сабе можа дазволіць такую пушку гармату. Вось, але што гэта за танк, адкуль ён узяўся, я не маю усялякага ўвогуле паняцця. Цяжкі, медленны. Калі 8-8, ну, бачыш. А ў гульні Пантэра мае 8-8 калібр. Я адзін. А ну пакажыце, сабака, дзе ты? Ён ад мяне схаваўся па-за скалою. Так, ну мы поехали сюда. Низом просто вось прожмемся до их озера. Так, гэта ад зеніткі. Магчыма. Пантэра 75-ю гармату мае.
Карацей, можем зараз паглядзець, калі што. Все, мінус. Wargaming Франкенштейн. Ну, увогуле тут жа асноўная маса танкаў іх не існавала. Той жа Маус ці Ясоты, ён быў толькі на ООО. Ён быў толькі на паперы, больш нідзе яго не было. А вось Е-75 у якасці эксперыменту яго збіралі, я памятаю. Бо нават фоткі былі. Заваліў. І яны завалілі то прожатам. Блять. Never reminded, never taking whatever you told me. I know what I could be. Making emotion paintable and Так, ага. Знайшоўся адзін чалавек, які без паведамлення усялякага проста звоніць. I'm the storm that meets the moon. I'm the sun that will not move till you think Не. WhatsApp звоніць. you are. По работе не маю права, гэта не этычна. Гэта так выглядае. То бок нельга званіць без папярэджання. То бок ты абавязаны папярэдзіць чалавека і толькі потым набіраць, калі ён дае табе дазвол. Апісаўся, ім патрабуе неадкладнай дапамогі. Спадзяюся, што не. Бо чалавек дарослы. Так. Поехали далей. Ой, ёб твою мать. Ізноўку сустрэчны бой на гэтай мапе. Не люблю. Мы ў топе супраць шасцёрак. Ага. Поехали да цяжакаў на правы бок. Мы зараз усім кабіны паразварочваем. У нас брані дастаткова. Нам ніхто нічога не зробіць там. Так, кто со мною? Шкода Кинг Тигр. Пойдет. И гэтыя пасуюць. Ох, нешта наша СТ просто пакутуе ад гэтага хсору. А ў іх даволі шмат гульцоў паехала на цэнтр.
А Хсор одразу поїхав, то боку їх тут нема нікого, хіба що. Отстріляв барабан, да з'їхав отсюда. Угу. Давай, давай, королевский тигр. Поехали разом. Шафи поеди светить, как Ксор нас не переехал пополам. Рукат есть. А ну яшчэ так. Ты собака, ты погляди на его. Да блин, да что это такое? Як ён гэта робіць? А, не атрымалася трэці раз. О, Ксор малайчына, ён не поехал на баску, ён поехал сюды. Зато я пофармил тигра. А лік усё ж таки 2.8. Так, там Т-34 100 у іх. Ты собака, ты погляди, 267. Ну, гэта ГВ Пантера, тут нема што казаць пра яе. Ой, не атрымалася, правда? Ай-яй-яй-яй, збіў гуслю. Паскуда гэткая. Ну і ўсё будзе трымаць. Бум! Збілі. Ну там нават уже захоп быў. Давайте все ж таки елочку возьмем. Хлопці, потрібна ваша допомога ось тут. Скільки ЛТ? Раз, два, три. 4. Мало ЛТ, давайте больше. 4 всего. Треба как пол команды было на колесах. Ты что ты забылся? На что ты едешь сюда? Боже, 3 ЛТ сюда едут разом со мной. Так, кто там проехал? Ксор?
2, 1. Эх, поспел. Поспел съехать. Да ёб твою мать, что это такое? Подымайся. Блять. Яшчэ такая докладная арта у іх попалась, ты погляди, а? Падаецца, адсюль трэба цікаць. Прыкрыцця няма. Ага, хто б сумняваўся. Адзін скарпіён усіх не адкідае. Як ні круці. Так, восьмерки. Поехали до тяжиков. Едем направо. Хто со мною? Із другі. Йох поїхав туди, ви це зрозуміло. УДС-03 буде прикривати. ЦС-ка. Не, ну, конечно, повинны сустракать нормалёва тут. Кто там слушает за проездом? Из других поспел уже ХП сгубить. Ай-яй-яй-яй. Треба робить нормалёвую выснову, а не кататься зад уперед. Эй. Подъедь, ну. Ну что, кто тут есть? Ку-ку. А нема никого. Так. Та ёб твою мать, знову. А, ён уже чекав нас. Я лічу, што ён тут недзе будзе, а ён, бач, перабудаваўся. Упс, трошки подставився, да? Угу. Допоможеш? Переедь сюди.
А цікаво, що там ліс робить? Він просто стоїть, більше нічого не робить. Поглядіть на його. Оу. Кольки у нас ЛТ тут 2. Угу. Так. Добре, коли удасться по центру посвятить, але маловероятно. Бо у їх 2 ELC так само є, а у нас Батшат 12Т. Його 2 ознаки. Угу. Куди їдеш? А нікуди не їдем. І он ще думає. Я б агрессивненько так подъехал бы. Ось, перший есть. І там хлопці повинні вже розбирати, коли що їх. Ось, бачите його. Ой-ой-ой, як і полетіло, кепська. Хлопці, вас тут світять. Розумієте ви чи ні? Зараз допоможу тобі, чекай. Стоїть паскуда там у гэтых болотах. Не светится, уже не кидает там. Так, ну і вось гэтыя двое што тут робяць? Шапатак мінус. Вот предлагаю тут подловить. О, ось он. Супер, просто. Просто супер. Цікаво, Батшат поїде вниз? Ні, не їде. Так, объект 263. Не бачу. Центр би не благо було б зайняти.
Супер, просто супер. Зараз, хлопці, ми вас тут висвітимо усіх. Балихмызы ваши, стали наши. Патам толькі некуды падзеўся, а куды? Вось гэта пытанне. Все, з'явіўся ён на мапе, гэты патан. Пакуль што перакінем барабан. Ой, які лік жудасны, 13-1. Ну што, трошки пашчакатаць Тартойса. Нават не паспеў, 15-1. Колькі дае? 31 тысяча толькі. ПТшка дае больш. О, нормас. Так, поехать на фланг цяжкіх танкаў? Ці сюды, куды мяне паставілі? КВН у мяне добрая, таму можна ехаць сюды. Пытанне, хто ў іх тут будзе? Всялякія бурасікі. Ай. Але хочацца сюды, мне падаецца, тут можна настраляць шмат. Ехали. Колькі фугасу мы пробиваем? 44 миллиметра, ну не. Решить, что не пробиваем. Так, Лора тут, Ахиллес тут, или ему не потребны, 30.01 тут, гэта добра. То яшчэ 43 ТР, КВ-13. Ну, даволі шмат танкаў едзе, конечно, шалем. Ой, это что такое? Пинг поднялся. Эй, ну, блядь, ну, Wargaming, ну, что это такое? Верни сувязь с сервером. Все ж нормалево было. Так, КВ-13 Камикадзе. Кладем дрэвы. Одно, другое, третье, так. Боже ж. Так, ПТХ нема. Яны не крыюць гэты фланг, то бок можна ціснуць далей. Две ЛТ, 2 ПТ.
Ой, подпалил. Постой, постой, подумай над своими поводинами. Яшчэ постой. Ну, погляди, подчинился. Опс. Чирик. Чик-чирик, чик-чик-чирик. Табе што, іншых танкаў нема тут? Ты собака. Базотто. Просто едешь, як танк. А гэтая поскудзь адсюль шмаляем. Так, тут выйсця нема. Ахмазы павінны мяне скрыць. А бурасик больш сакавіты. Заставьте, калі ласачка, мне гэты танк. Заставьте яго мне, ну. Пидоры. Что-то мне подается, я марную час. Так, мне патрэбен 4-й фраг. Так, там КВ-2 у іх ёсць, калі што. Вось ён. Не, гэта не страляў. Боже, люди, ну на что вы захопили базу? Ой, ёлуп не дурные. До базы доехали, захопить треба. Перемогу не хапаю. Гуляй на 49%. Идиоты. О, 100к. Супер. У парона они ZLC бачили? Там 30, тут 100. Ось вам и розница. Так, тут девятки. Так, а с девятками як лепей. Уся праблема з девятками гуляць да тое, што яны мяне прабіваюць вось сюды. У шчочкі. Гэта мои якасныя, добрыя шчочкі. Некаторыя нават і ў ВЛД. ВЛД вось сюды. Всю эту дэталь. Трэба будзе стаць на адстрэл вось тут. У А0. Там ёсць хмызы добрыя. Придется трошки посумовать, постоять. Треба неяк, так мовіць, набрацца харобрасці ды купіць гэтую всю 130 ПМ сабе. Кажуць, што ён таксама не благ фарміць. Ой, бля, ты погляди на гэта. А ніхто не паехаў свяціць. Ніхто.
Боже, яке кончене. Вафляєте. Вафля, ти увогуле тут домінанта, ведаєш? А чого ви сюди їдете, хлопці? На що ви сюди їдете? Один, другий. Я еще третий, четвертый приехал, ну. А у нас 2 СТ? Угу, 2 СТ и до холеры ПТ. А чому такий баланс у мене не був понеділок? Хто мені откаже? Мені потрібно було нанести 3500 шкоди по ПТшках. А мені вот, господи, балансовало. По 2 ПТ у бої. А тут, бляха, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7 ПТ. 7 ПТ у однім бої. Ёб твою налево мать. Як це ви робите? А ну сюди. Виходь, тут нікого нема. Виходь, кажу. Давай, смілей. Що ти як баба? Стіплий хлопчик. Ой, зараз гэта Димитрию отримаю собі по соплях. Давайте так, встанем, каб йому допомагати, коли що справа-зліва. Я його бачу. А значить, це і ворогу буду бачити. Так, і він поїхав зовсім далеко. О, добре. Пошансувало трохи. Так, треба їхати. Ой, ёб твою мать. Не світить як это. Не, мені не світить, это просто був блайнд. Это был просто блайнд. Акцента. Чекай, где наша СТ? Ага, один откис уже, или что? Наше одно СТ уже откисло. Бом, готовы. Готовы. Постоим трошки. Посветим. При этом я взгляду донимаю. Вай. Поглядите на этого бедолагу. Ой, а я его тут бачу. Тут вакенция, оказывается, есть. Угу, там вафля уже отстреливает. Ты погляди на это. О! Валера, все сюда зведены. Не, это конец. Коли что. Пом тебе в голову твою дурную. Да, и такое здаряется, коли стахи кидают фланг, коли нема ЛТ. Так, давай. Ну что, будем... А, не будем. 4 ЛТ. 4 ЛТ. Мне подається, відається, як можна згуляти?
Треба низ посвятить. Ось як можна гуляти. Ці просто поїхати одразу за скалу. Давайте так и зробимо. Мы не поедем на маяк, мы поедем направо, за скалу. У нас там есть нычка. В этой нычце, коли что, можно перезимовать. А ось есть Линкс. Нехай он штурмує в эту гору. Ён хутенький, ён з колами. И он туда бы хутко заедем. А ён не поехал. И он отказал, да и битесь вы в свою душу, як хотите. Ну и что мы будем тогда робить? Заважили, они ж, конечно, меня заважили. Зникни просто. Ти розумієш? Як ви паскуди трапляєте, я вас не розумію. 192. Де моя альфа? Та ну це. 422, ага? Як вам? Та пранай уже готові гусли. Поехали отсюда. Так, наши захопили. Там все знищили. Хочешь ты бери? Не бери її. Поехали. Там шкода есть, ми її зараз пошкодимо. Трохи зіпсуємо настрой. Давай. О. Головне зараз не отримати по голові від льва. Воу, а як ти мені засвітив? А, там був полпрозристих этих мис. Угу. О, добре, арта сюди не кидаємо. Ти погляди на этого 703-го. А основний конкурент мінус. Мені не подобається, коли я тут побач з ними. Мені подається, арта ось так і зробить, ну. Ай. Не, поехали отсюда. Тут где-то стали на оборону двоих. Давай. Поворачивай лепей. Так. Собака. Я лишу, зараз я його винесу, він мене знищив. Треба було почекати, не лізти на його. А потім під'їхати ближче до этого борща, який там стояв у хмизах. Щоб йому надавали. По моїм засвіті. Так, о. Мапа добра, танк недобра.
Так, не пройшло і хвилини, як ми уже на месте. Ай, шпик, 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 шпик. Стреляйте, шпика. Забейте його. Ось, коли прийдеться на этом танку гуляти, то дик тільки тут. О, разом з Бурза. Борза. Трохи блайндов. Пролетіться не. Подається, що пролетіло. А магчыма не. Ось з гэтага кута виглядає так, ніби ён трапляє. Ну, напевно, не 3 рази запар. Не, там засветились, але усі ціле, глядите. Несу. Ой, ну на что так? 2 ЛТ увалились у гэты бассейн и все. Лишь что похоронили себе, поховали себе в этой ямине. Так, треба... Давай. Угас. — 34-3. Тебе проехать уперед, или что? Так, где твоє древо, Васіна? О, бачиш, як одразу лепі стало, а? Чекай, де воно? А, не хапай кутов. А ну стой. Ой, а куди вона полетіла? Я лише що трапив. Так, зараз гэтая ворожа ЛТ тут уже ошивається. Я гуслю не зняв. Але по морді не давали, йому там напихали трохи. Ну-ка, ты где там? Повинен тут не зазивиться. ЛТшка вирішила допомогти СТшці, де суpraсліса. Ну, конечно. Треба робити менавіта в эту годину. Лік 2.5, ЛТшки у нас нема тут на зеленце. Все, управні хлопці. Халка, ти отлетиш. Просто. У дотик. Нема сумніву просто. Да ёб твою мать, что за стрельба? Добро. Один только меня засветили, Халка засветил. Ага. Бум, добро. Так, это же сранство там и ездить. Треба отсюда покой съехать. Покуль ПВХ будет кидать у меня. Так, наша ЛТ подохла. Это с кепских новинок. Сподіваюся, что их не так. Добре, здохло.
13:57. У іх так само немає ЛТ. О! І ось у гэты момент повинно було їхати наш Хелкат. Давай, я допомогу тобі. Ой, хлопці, ой, а ви не там засвітилися, розумієте? Ти погляди на їх, а? Ну, блядь, ну ти, конечно, так само тут трохи даєш чаду. О, 5 хп, это добре. Ти давай, кидай там. І далі кидай. Блять, як воно полетіло криво все ж таки. Ти їдь ось тут, хлопче, їдь. А? Нормально так і трималося, слухайте. 750 на світів, 1600 не стріляв, один тільки було б добре, коли б трапляв. Это, по-моему, где-то там стоит, но все кидает. Это ПХВ-304, конечно. Критовые такое кеда новое. Ну давайте, хлопцы, ну... У нас уже есть перевага, как что, по гарматах. Мы повинны их откидать. 45 ТП уже 5 фрагов зробив, коли что. Подставився мінусом 4. КВ-2. Ой-ой-ой-ой. Где он там едет, где? О, вось ты собака. Ой, минус. Бом, башню покрутили. Есть. Ну давай, наступний СУ. Коли ты не поедешь, то я поеду. Безглуздая твоя голова. Хлопці, ось тут треба. Розумієш? Ось тут каб'йон не виліз. Не трапив. А, гэта тобі отказ. За те 67 шкоди, які ти мені нанес. О, все, де гэта один? І он тут повинен бути. Бо он мене засвітив. А хто так з таким оглядом у їх був, слухайте? Я нічого не розумію, бо я коли їхав у центр, мене засвітили. Лампу я зновив. Але хто це був? ІСУ? Ось отсюль? Я повинен його бебехами, коли що ковирати. 122-44, і вони такі моцні вже. Оп. Вітаночки! Гей-гей! Давно не бачилися. Ох, коли так уже, то буде довго. Дум, 390.
Ну, з'їв мой фраг. Ну як ти мог? А слухайте, неблага, 3300 настраляли на гэтым танку, это довольно шмат. Это не рекорд. Рекорд у меня каля 5к, але все ровно. Не кожны бой 3300. Кольки там? Кольки сребра насипали, а? Кольки, от бачите, другая всього буде. Зникни. Зникни, паскуда. 130. 130. Оу. Нет, тут ехать треба налево. Больше ніяк. Там есть балкон, треба на ним буде постоять, сопли пожевать. Але тут хоч нечто можна накидать. Право там потрібна мобільність. Можна там настріляти, але там потрібна все ж таки вежа. Рухома вежа, бо з такої гармати, як у мене, не повиходиш. Там НЛД валяється, і тобі надають готові НЛД. Напхають, так би мовити, повні труси огурков. Зараз будем подниматься медленно. Ну, кольки будет? Больше, чем у Е75. Больше за 6 километров на годину. 9, 8. 8 километров на годину. Больше. О, минус Линкс. Добре. ИСУ-152. Ну, что якая? О. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, не поставил на каточек. И ему хватило шанса подъехать. Ой, як-то подставився там так, а? 252. О, слухайте, у нас-то яны одаренные, так бы мовить. Угу. Ой, придется тут тривать и тривать, слухайте. Паскуда гэтая. Ну и все, тут минус. Да бляха-муха. На ходу. На таки, ведаете, едет таки, на. Что ты тут сумуешь? На тебе, божух, ну, неси, кольки занесешь. И на вопрос таки, бах. Собака. Ну что, никто не уходит, а? Я тут... Не, я вниз не кину. На, вот подъезжать. Не допоможем. Давай, виходь, на каток тобі поставлю, трошки пофармлю.
Ну, бля, ну... Яшчэ не прабіваю. Десятки. Ох, было б добре доехать до Хмизоу. Ой, а суперсмене Батша 12Т. О. Ну что, мы займаем Хмизы. Хлопцы, готуйте гарматы. Так, чаму ён прыязджае? А, блядь, ну на што я разлічваю, калі нашы ўвогуле сюды не паехалі на гэты фланг? Ты паглядзі, нікога няма. Увогуле нікога. Разумееш? Я першы раз бачу такое. Што, блядь, Су-101 паехаў на цяжкі фланг? Гэта як? Гэта ўвогуле як у іх атрымалася? Харый стаіць неведама дзе. Што ты тут робіш, божа? Ён просто ФК. Ён нават не прыгрузіўся. Іце сраку. Ось я гуляць зараз тут. Дзе тут што можна заняць, каб бараніць? Сома, ты где? Яго не откидывать нават. Яго нават не откидывать. Вы разумееце? Трэба яго свяціць і малога батчата гэтага перахопліваць. Інакш як тут стаць я не магу. Малы зараз вось сюды паціснем. Я не ўпэўнены, што я ўвогуле яго заважу 8. Яго ніхто не кантралюе. Ніхто не кантралюе, і ён проста выйдзе і засвеціць і арту, і ўсіх астатніх. Разам. Ну, конечно, я не траплю нават. Все, стрелять нельзя. Мы тут стоим побач з леопардом. Ось так треба стать. Бо таким чином у меня гэты спот, які свеціць, ён знаходіцца ось тут. Ну все.
Батчат перажыў. Т-55 перажыў. Скорб перажыў. СТБ тут. Гэтыя стаяць у горадзе. Лектор 7. Я, калі што, леапарда забіраю. Мне падаецца... Эх, на жаль. Не, тут безглуздая просто команда, тут нема што было рабіць. Зусім бой ніякі. Занялі цэнтр, стаяць, не адкідваюць, толькі куды яны глядзелі ўвогуле, слухайце, калі яны не кідалі на фланг, дзе свяціўся скорб з Т-55А, смайлікі раздаюцца, што гэта? Ага, купляюць, зразумела. У гэтай гульні нічога не раздаюць, толькі купіць можна. Дык калі яны паехалі ў цэнтр, бачылі, што едуць з правага боку, на правым фланзе іншыя танкі, яны тут паглядзелі, атрымліваецца перад сабою. Тактика, галактика. О, девятки. Ну, поехали, станем на балкон. Даст Бог, то мы доедем туды без пошкодженняў. Ну, в сенсе того, что мы не атрымаем пашкодженняў. О, супер, змяняем X и Фердинанд. А у нас два тигра. Ён нават без камуфляжа. Усё адразу зразумела. Так. Так, я буду уже ездить и светить. Нават подтискать будем, ага. Так и есть. Не, поехал на правый бок. На правый бок, там его сустрэнуць і надаюць звездюлікаў. Такое печиво, вельмі смачное. Ну ёб твою налево, мать. Ты, конечно, бляха. То яшчэ тактик. Муц. На. Будешь ведать наших. А кто там меня так рубает? Номад пробиває, что? Я зараз нормальово бачу, все, номад меня пробил. А куди? Щаку. Бабахай. Что? Ничто собі. Ось гэта навіна. Ось гэта навіна. Я нават уявіць сабе не мог, што мяне номад будзе пробіваць. Так. Светлякі падохлі ўсе. Што робім? Буську даў, да халера з гэтай буська, слухай. Наўпросту шчаку, так хлоп, і все. У яго хіба што там толькі прабіццё нормально так бустанула. У гэтай жа цудоўнай гульні плюс-мінус 25%. Што да зведзення, што да прабіцця, што і да іншых справаў.
Ну-ка паглядзім, пашчупаем, так памацаем, ці ёсць там хто. Cause I only felt alive with him. Что ты? Турбуешься за меня? Ну, конечно, ты турбуешься, бо ты кинул позицию. Собака. Так. Так. А где сховаться? Господи, куди він попер? Погоди на його. Прочнися. Принцесса. Ну, поехали. Тут у такім разі нема чого робити. Конвой спить, Гэты поехал ввогуле туди далеко. Нам треба кидать тут адзінае толькі, каб расстрэльваць гэтую нашу базу. О, прачнуўся, глядзі ты. Шароўны, гэта я магічны лешч. Па патыліцы, на! І такі, о, гуляць трэба. Ага, прачнуўся, ціскае ён на цэнтр. Та ідзі гуляй тады. Так. Все, ремонт, хлопцы, приехали. Мы застаемся тут. Проснулся и съехал он разу в ангар. Супер, просто супер. Так. Один есть. Где мы тут сховаемся тут? Трошки арта, конечно, нас просто подрапає, але ніяк уже прожити-то можна буде. Ой-ой-ой. Ну, тут треба вже від'їжджати. Да ёб твою налево мать, ты что такой бронированный, алло? Добро, трапил. -1. Ну... Не-не-не, ну так як так? 1500. Усі отлетели. А я упевнений, що у мене пошкодження буде більше, чим у сушки, яка з'їхала до арти. Ну, поглядим. Блайнд был 1700. Ага, я ж казав. Я ж казав, що мені буде більше. Вот, я надумав. Він один раз тільки потрапив. Тільки один раз стрелю. Так, колькі у нас паўгадзінкі засталося. Паўгадзінкі яшчэ пагуляем. Потым пойдзем. Буду сёння пісаць чарговае відэа. Восьмерки. О, у их 2 тигра других. И Каэр-Нарвон. Ну, 65Т, ён не такі ўжо страшны і жудасны, але усе астатнія, канешне, і броня у іх ёсць, і ХП у іх ёсць, і прабіццё ёсць. І прабіццё. А гэта азначае, што мне трэба ехаць налево. На жаль. Давай. Эх, зайздрошчу гэтаму хлопцу на гэтай чарапахе. Бо ў яго прабіццё нармалёвае, ды брані шмат. І ён усіх гэтых хлопцаў перажыве.
О, і засвяціў, добра. Засвяціў, недобра. Ех. Лінкс мінус. Да ёб твой, налево мать. Обеду ты не стрелял бы. Ну, яно так у жыцці бывае, што снарад просто пролятае сквозь танк. Ну, я не ведаю, гэта такая, ведаеце, брытанская распрацоўка. У мой боекомплект зараджаюцца такія гумовыя снарады, хіба што. Так, а дзе ён выскачыць? MTV гэты. Не трапіў. Здой засвяціўся, бачиш? Ага, бурасик стоит тут. 2 набои. Паскуда, 220 адарты атрымаць. Каб тебе чэрці дралі? Каб ты ў пекле нарадзіўся. Алера вас бяры. О, нарэшце трапіў. Другі раз трапіў, добра. Тут дом ужо. Ну что, отступаем. Не полетело. Добра. Трошки брасіка перахітрылі, але з гэтымі хлопцамі будзе цяжэй. Один танк сюды. Напрыклад, ты, пражета. Чуеш, не? Поскудь дурная. Сюды едь. І от яму трошки. А вось ты трапіўся мне. Ты паглядзі на яго. Усе 3 прабіў. Чакай, я гуслю зняў, да. Ты, собака, приедешь сюда ці не? Тебе еще просить треба? Поскудь, трэба паглядзець на яго. Дай мышку, божук, на гульня. Як гэтая функція мяне бесіць. Ну так, ну што зробіш? Пельмешкі-то прыгатаваліся. Трэба ісці есці, мама заве. Добра. І такое здараецца. Што ты зробіш з гэтым рандомом? Да нічога. Прыходзіцца прымаць гэты рандом такі, які ёсць. Вось нарадзілася ў цябе дзіця дурное. Прымай такого, як ёсць. Шукаў яго нейкія добрыя рэчы. Апроч розуму. Вось так і танкі. Дзіцё Беларусі. Ой, так. Супраць мяне, батшат. Ага. Ну і што мы тут можам зрабіць? Калі што. Я, канешне, падціснуўся бы вось туды, ў гэтую небяспечную пазіцыю. Вельмі спадзяюся, што гэта ўдасца, але там перахапіць могуць. Давайте паспрабуем адтуль пачаць. А калі не, то будзем ўжо шукаць іншыя магчымасці.
О, нейкі такі добры чалавек тут пажадаў нам добрага дня. Дзе тут табе, чалавеча? Гэта рэдкасць у нашым рандоме. Так. Ось ён, бачацік ужо з'явіўся, мы яго засвяцілі. Так, ён павінен зараз вось тут выскачыць, калі што. Маю на ўвазе бачата 12. Гэта ён акурат такі там. Мой засвет. О, іх бачат вельмі кепска адгульваем. Калі што. Так, а як іх тут можна ўсіх перасвяціць, калі што? Тут не праехаць, мяне заўважаць і з трэці. Там лора ёсць, так? Зноўку. ВК. Давайте, там вас трое. О, ёсць. 2, 300, так. Яшчэ мала, трэба кабыса трэцяга забралі. Я б такі паджаўся па гэты камень. Ага. Лора мінус, АМХ. Ці мяне заўважаць АМХ. Так. Ну што, хіба што ніяк ніхто не праедзе незаўважаным тут у мяне. Там, хлопцы, бачыце, едзе? Бачыць. Тут просвячу, и там просвячу. Это моё. Так, КВ5, добра. Трэба недзе пад'ехаць, ведаеце як? Ось тут паваліць бы дрэвы. О, глядзі, каго знайшоў. Так, ёсць вынік, добры вынік. Зараз мы поедем па хмызах, па якіх ехаў зараз пражэта. Ага. Але што, ябра мяне трымае, я так разумею. Ябра трымае мяне ў засвеце. Трошки постріляли зусім.
Ну что, перемогли? Поїхали далі. Є ще 15 хвилин плюс-мінус. Так, ага. І куди тут не їхати? Супер дев'яток. А, я ведаю, на мост. На мосте там есть камень, аккурат для меня. Один только меня прошьют, коли что толщоки. Але хіба что тут это лепшая позиция будет. Шапотак, прожета, 2 тяжких танки стали на отстрел. Что? Давай, сунься отсюда. Ах. Нормалёво, и он стоит там, слухайте. Шапотак, ну. Трохи переоценил свои можливости. Так, бляха, шарп-кутюр. Это я про того, что стоит справа от меня зараз. Чи есть тут кто? Нема. Ты башку свою поверни туди, коля ласточка. А не ты глядишь на меня. Хлопцы, протискайте. Стоять, позирають кудись. Бум. Ой. Нешта ти зовсім незграбна ніяка істота. Так. Він нікого не бачить, а всі його бачать. В таким випадку хто? Хто йде? Ось тут. Ну, в таким випадку, ти все, хлопче. Ну что, выйдешь, не?
І он трапив. І он пробив. А Кілана нехай далі стоїть там. Ну і хуй на вас. О, так. Что тут можно вымыслить? Подъехать туда, перехопить их ЛТ, у них так само LC-90. Потом подъехать бы... Это, конечно, маловероятно, але все ж таки треба спробовать. Коли перебить их ЛТ, можно поехать по ПТ, высветить и перестрелять. Так, кудись на 30 став надстріл став. Так, спочатку тут, а потім сюди. А потім ось так, зверху хлоп. І буде йому сюрприз. Да ёб твою мать, что это был за стрел таки? Перший, ладно, это было навпрост кинуто, але без зведения. Ну а другие-то что? Еще 12 секунд, йо-йо. Ну, это вот АТБ на меня глядел. Зато я у його залітаю. Нормальово так. У суперника маю на увазі. Диш. О, є ще один. Знову кол ТДБ трапив. Не, у нас тут не хапає ПТ насамрэч. Ні СТ, ні ПТ, яны просто з'едуць усіх ЛТ. Вось гэтае ПТ мне не падабаецца вельмі, калі што. Ну і нехай.
Девятки, девятки, девятки. Поедем налево. А з іншого боку, чому наліво? Давайте прямо. Ось тут на узгорку гэтым станем і пакідаем управо і ўлева. Павінна атрымацца. Танк высокі. Так, о, Елси едзе добра, слухайце. Ён нешта ведае пра гэтую гульню. Ну-ка. Ёсць варожае, так. Блять. Занадто медленно ляціць. Ну-ка, ну-ка, где ты там засветишься? Я не упевнений, конечно, что ты там засветишься, але... Йоу, хлопцы, куда полетели? Вы что? Так, 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 так. Вон тут и не летять. И я не повинен тут спиниться. Не, стали за домом. Ух. Уф, недоречно полетело. Занадто высоко. Так, у их -1. Так. Давай, выходь. Хлопче, выходь. Ось у гэтых мы стань, посвяці. Та ёб твою налево, блядь. Як ты гэта робіш? Ворухнувся ровно настільки, накольки треба було, каб позбігнути трапляння, ну. Дякую Богу. Так, город програє у нас. Так. Давай, світі його. Я все ж таки там помацать хочу. Не. Так. І що тут і як тут зараз робити? Коли центр ми віддалим. Бля, і він мені світить. Гэтая зараза мені світить. Дробно, розумієш? Набудовали плато, бляха-муха, не бачно нічого про них. А стрел був добре, коли що. Не отрималося, правда. Та нічого.
We shared the pieces of ourselves. It's perfect timing now. We fuel the flames, but we're staring under trust. Супер, просто молодчина. Burning me up, burning me up. На тобі ще на всілякий випадок. Так. Покуль тут такі справи, вже треба мені ховатися у гэтым лесі. Блять. Де ж він мене зауважив? Хто? Ну ось вони оттуда здесь стріляють. П'яного просто їх не бачу. На жаль. Поехали на наступну ПТшці. О, деда внук, привітання. We left some space for us to breathe. My head is quiet. Rest in peace, 'cause you are more than enough. А что за нервы? Что это такое? Feeling the rush, feeling the rush. Burning in love, burning in love. Two souls united. This foreign place is soaring free. If you ever get tired. Так, куди ми їдемо, До тяжика? Куди нам ще їхати у топі? Feeling the rush, feeling the rush. Burning in love, burning in love. I won't fall when I'm picking you up. Of my hand, I will be strong enough. Our love is stronger, and I'll be here. My lead, now we're taking the jump. My pride, 'cause I know you're the one. Our love is stronger. Baby, I know that it's stronger than yesterday. Цікавий заїзд для Т-52. Розтяжкий фланг, потім у центр їде. На що так робити? Трохи не розумію. Так, Торнваген, Астрон Рекс. Тигр перший, он, конечно, не перешкода мне. Ага. Коли чоловік... А, ну, нервований, коротше, ну... А то я не зрозумів, при чому тут нерви будуть. Нерви в чаті. Давай, худший танк. Там КВ-2. Не поеду я на КВ-2. Видите, что на его не подставляется. Постой трошечки. Ну все, ты на фугаснице. До побачення. Як у тебе день іде? Навошта тобі гэта нервованыя людзі ў чаце? Светит. Ніби такое адчуванне, што трапіў.
was yesterday. I know it's not the same, but I'm still behind you every step of the way. Так, знов посвятив. Something I'll be А there ну чекай. guide you. All the love is the same. Ні, тут уже не трапив, тут уже докладно мимо. Ах, вось ты паскуда, где была, а? Мелкая. Ось отсюда яны кидаюць у двоих. Зараз на прац, хочу додому. Добре, калі праца ўдома. Не, Аня, я не ведаю, нервы выйшлі з чату. Я такими красамоўствамі не валодаю. Вот не отдали мне мой фраг. Треба ехать сустракаць ту банду, якая у нас на базе. Yeah, I've been running and running to keep it 100. It's all that I wanted, but lately I don't get the stomach. The higher the summit, the harder the plummet. They know me all over this planet. I'm just a man and I can't understand it. Proud that I win and I did it myself. Так, Турнваген, да. Давай, давай, давай. Feel like I'm breaking, I'm falling to hell. Told me I'm sick and I tell her, oh well. Rather be dead than to know that I failed. Live for the chase, life is a race. I'm out of space, so they get on my face. I got a taste. Ты что себе дозволяешь, говнюк? We step out of place like first off, you don't run nothing. All talking, your team bluffing. My squad, we all dream crushing. О боже, ну какая у его позиция там, а? Заробку дома нема? Ну, чакай. Можна знайсці, паспрабаваць нешта зайцішцца? Праграмаванне, дызайн, што яшчэ? Блогерства. Down and I'ma get it right. Get on sight like. Так, добре. Добре. Я вже трошки стаміўся. Бо тому що наближаемся вже до конца. Апошні бой. Я на гэтай мапе не гуляў 100 гадоў уже. А ну-ка. А сегодня что, середа? Ай, бляха. Не позайздросціш табе, ўнучак. Калі ў середу уже до хаты хочется. Ну, бываю. Все ж таки сядзець перед компом так долго не варушучыся ни ўправа, ни ўлева, то такое себе, ведаешь. Дед, а что ты хочешь еще, деда? Треба хоць неяк варушыцца, так? Адное, калі вось просто гуляеш, будзе плотны разбор перед пра штурм. Калі будзе? Так, из 6. Холера тебе бярэ, бляха. 105 тысячи, я спампував Роум 2 і знову ж... Добре. То бок трошки аналітики додаш у минулий ролик. Як у нас з тобою, калі што на завтра? Все усилі ці не? Собака такая. Так, next week. Что next week? Переносим на наступный тыдзень? SnowRunner, це что? Я уже не памятаю, на что мы там домовлялись. Да ляціш ты яму ў галаву гэтую.
О, нарешті. Давай яшчэ. Добра. Добрая праца кіравання аўтамабілем. То бок ты кіроўца, ты працу... Блядь, я дурань. Что такое? Пачатак толькі гляджу, а за гульнёй не слежу. А не трапіў, а не трапіў. Ха! Не з'ехаў. Супер. Так, треба отсюль тікати. Давай, 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 давай. Борщ, вареники, все встане. Все готово. Бутенька где-то шуняє. У мяне, калі што, сын неяк хацеў стаць кіроўцам. Спачатку гэтага цягача, а потым ужо пераключыўся, а можа і аўтобуса там і так далей. Скуль гэта ў яго я не ведаю, але сапраўды Ой-ой-ой, я заехаў не туды. Заблізка. Заблізка да яго пад'ехаў. Скуль гэта? Да, адкуль я ведаю. Можа з таго, што ён пачуў недзе, што тыпу яны ў Польшчы зарабляюць. І тата такі везем паперу. Не, гэта было яшчэ да таго, як я Евротрак сімулятор скачаў. Дарэчы, я яго скачаў дэмку менавіта для таго, каб паглядзець, як ён адрэагуе, ці спадабаецца яму ці не. Бо ён трошки паганяў, я не памятаю, колькі гадзінкі дзве, хіба што адвёз гэтую замову, але паркавацца не змог. Ну, з прычэпам не развярнуўся. Таму ён кінуў гуляць. Так нават і не скажаш, адкуль гэта. Не, неправда. Гэта супадзенне. Дарэчы, не расказаў, што адвлёкся на... адцягнуў увагу на бой. З таго, што даволі цяжка гуляць, калі чат маўчыць, гэта першае, таму што ад гульні я стамліваюся. Звычайна я ўсё жыццё гуляў у танкі там, не ведаю, баёў 7-10 у дзень, мне хапала. Ты ў Чэхіі? У сэнсе, ты жывеш у Чэхіі, ці зараз знаходзішся ў Чэхіі? Та неправда, не засамаваў. А калі ўжо людзі ёсць на стрыме, то, ведаеш, даволі бадзёра і весела. Часам, я памятаю, што пару разоў нават было, што не заўважаў, як праходзіла гэтыя 3-4 гадзіны.
пару разоў так было. Вось калі там асабліва заходзіць вожак нейкі, ці Ян, нешта распавядзе пра тое, як ён машыну саб'е на сваім ровары. Что ты сумуешь? Ну, поехал, вперед. Целить старанно. Эх. Як казалі гэтыя чэрві, памятаеце такую гульню Worms 3D? Промазал. Ну что? Хіба што ўсё на бегучы момант. Мне ўжо хапіла, я не ведаю, як вам. Мы даволі нармалёва паднялі тут грошай. Бачыце? 1 200 000. Это ось з таго моманту, калі я звярнуў увагу. То бок это было яшчэ мінус бой 2. 1 200 000 за колькі гэта? 3 гадзіны? Хіба што, да? Амаль што 3 гадзіны. Нармалёва. Добра, дзедаў унук, дзякуй, што зайшоў. Нармалёва табе, не ведаю, ці папрацаваць у Чэхіі, ці проста пажыць у Чэхіі. Халер яго ведае. Але баў час. Весела. ВРВ, дзякуй табе, як заўсёды, што быў са мной увесь гэты стрым. Анюці таксама дзякуй. Яшчэ падзякуй за варэнькі з баршчом. Таму, як заўсёды, падтрымлівайце Украіну, падтрымлівайце вольных беларусаў. А вось, усё ў нас будзе добра. Верым, можам, пераможам, памяць такую прымаўку, якая з'явілася ў нас у 2020 годзе. Дзякуй яшчэ раз за падабайкі, падпіскі і да сустрэчы. Заўтра ў нас будзе разам з ВРВ стрым постного ранеру. Мы з тобой ВРВ скантактуемся яшчэ ў Дыскордзе. Гэта будзе каля 10:30-11 гадзінаў па маім часе, то бок у цябе на час пазней. Вось, і дамовімся больш дэтальна. Усё, усім добрага дня, да пабачэння.